Tuamini na tuombe. Abasaye bali bagosoka bagechi ugoseti nkoitin saba nkigosikia abanyo. Pia mona singinchi ugotenena n'abantu abaya. Tuamini na tuombe. Yole tatumya pia mona sama berao pia mona sobwa robo. Satuaga chitaiga Sabato Maragoba bande Jumapili. Tumekuwa katika viwanja hivi. Watoto wako wamenena na wamenenewa. Twarorira okoboko kwao na ndabona umugasorero tware kuboringa igoro ikesangamo na intwe. Okwane na kero yo muito mabera ato isane twabulira serete Yesu Kristo ro muboli ito. Amen. Abana ba Nyasaye bakana banene nabakwanirimbye muri mwensi. God is good and all the time. Thank you. Torigererie chi Biblia chetu. Toigore kitabu kia Matthew chapter 24 verse 14. Matayo 24 mustari 14. Matthew chapter 24 verse 14. Onye mwanyolire ninsome kurwaiga egoteba iga. Naende amang'ana ya maya ayoboruoti narandiwe asense yonsi koba kirori asebisaku byonsi eliomoelio chiche. Ningirore naende amang'ana ya maya ayoboruoti narandiwe asense yonsi koba kirori asebisaku byonsi elio omoelio chiche. Mokwani weritiko lya lero nagare ya mang'ana ayo. Theme song 237. Abasaye balia nincho. Oyo bwate gesongo, oyo bwate Swahili, inchunga tatera. Asaye. Ndaka bwangu. Taliyo basaye boka. Inchu tatera bali mubwate Swahili ne gesongo, inchungo bwangu. 237. 237 totenene totere basaye inchuo. Igani mbaroche. 160. Abasa Eunice inchungo tatara. 160 ase ege Swahili. Nondo bwate ege Swahili. Alafu totenene bano 237. Abache nubono lenda. Totenene amwawama. Totenene nyo atrualet. Abache nubono lenda. Igoro yanyegeliwe toterane chinguru 3 Abache nubono lenda igoro yanyegeliwe washeni tata yani kukura ni kwake Bwana yu anza Yesu mfalme yu Amen.
Ambia bure pi Yesu wangu kutabon Torane obuya waye amatu katara era yuaza Yesu falme yuaza mwana faheri Yesu yuaza enzine karibu Yesu yuaza Ebisafu na potea Yesu na jitewa nchombo Osu amesena ishe wanami Tunacha ale yunaza Yesu mfalme yuaza mwenye fahari Yesu yuaza enzine karibu Yesu yuaza awamoji kinjo wango amatu kong'ang'e ayere atara semon banyame obuya waye yuaza Yesu mfalme yuaza mwenye fahari Yesu yuaza enzine Yesu Toire birengera lya sogosaba Tata Nyasaye Pia mone kiagera uri tata na intu turi abana bao Pia mona asenge njeli tukolia lero elituanyare ko batoika ase kambi ite ya matunu Asa ito gwatwancheire gwaturusia asichinyomba toikirega igase gesasimero Obone Nyasaye ti obokoiranere kiagera uri tata Wanombara barwari tasinya gitari na asichinyomba Baro babwate mechando ao batanyara goika ase rituko ria lero twabekira ase amaboko ao Nyasaye ito kero gotarera bonsi pito beba Waigo Nyasaye ito ase omokwani bwa rituko ria lero twamobekira ase amaboko ao ayara atokwanera ase rituko ria lero abaye eng'encho enene gocha ase tore Nyasaye ito atokonya ase obogima oboiga Nyasaye ito eserikari yaito ya Kenya twabekira ase amaboko ao noroche kikigenderere tororo Nyasaye ito tokonye twense ase oboamo kiagera turi abana bao egera toche goikera oboruoti bogocha twetigira ase ore okore buna bwanchete kiagera twasabira ase obuya bwanu bwa Yesu Kristo yore omogori ito Barenga monanje tokwarigania omokwani bwa rituko Wana na binti za mfalme na wasalimu mchana habari. Mna jambo lipi? Naande mbiyamona aseng'encho yabali bagotoli watch koru YouTube bali mubwate kisimi amanyira abasali mba promising egente kengo geshia bale abo Debra maegalia na amanyire nga mutaweka kwa mtandao na balia bagendreta koligereria na ande basabete igoro tokoro gosaba aseng'encho na ande banyorete okukunwa gwetera sokorandiko igoro. Tunatoa ahadi ya kwamba tutakumbuka tunapotamatisha ntoinyore egere to bainyora sogosaba
na manyire kanisa ya Nyakumbati nkotera mure wimbo nitakapotamatisha andi Nyasaye nabasesenetie kore gitabu ekimubwate nkumanya muri rituko tokogenda mwarore timu mwamanya nono gotera rinde gokogenda na marandia y'umurandia igoteganya saba seni gakogara ubungaini obwabaire. Niwakaribishe wote kwa mahubiri ya mchana wa leo. Siku ya pili tumeingia katika viwanja hivi kwa ajili ya kujifunza yaliyo mapenzi ya Mungu. Nyasaye nabagendete gutokwanira senchera ekoiweka na nabonde no gosemeringa tuanachire kina egekogera ewiki ye munatua chaka ego tuaboligwa tonachekina ase tokoba chinsemo nibere nonyane kero tware kwegera igoro yokorwa na koirania ensemo gochora nelinga nkoiruore oirani gose nabo gotigara ne bintu byao igo nande nabo togendrete kweyagacha ase okwegera okoiga ne gitabu togendrete kwegera koruni Matayo 24 fungu lake ni la 14 kwamba na habari hizi njema za ufalme zitahubiriwa ulimwengu wote ilikuwa ushuhuda kwa mataifa ndio urejeo au ujio wa Bwana uweze ukafika. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tuamini na tuombe. Tato ito omwanchwa oyore igoro mona sabisekanete twakorangeire omugasobono byamana asengeje kwa beiro mwegenwa nando murendi watoire nande libagaligi yali ogotegerera lingana lyao sae na atenele bosibwa bana bao mnyonge na mdhaifu jinsi nilivyo. Naomba ya kwamba mkipende hiki kwa muda huu mfupi ukanitumie jinsi mbingu itakavyoona ni vizuri, na mwisho na baada ya mahubiri haya Mungu tuwe tumesogea karibu na ujio wako tena mara ya pili. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Abana beruoti ya igoro omugasolero tuwabere tokoligereria ande nabonta etemba inyolie nga enchiri okoraliwa kwa mangana maya habari njema amangana ya maya tali Nyasaye otuangete okaregogotebi nga onchoreria korwa asore asobobe wosenkosirie ayitara. That is not good news. Hiyo sio habari njema. Habari njema ni kwamba Nyasaye igagotororera mabera nande gatuanjete igakare gototebia ngororedi tuachakire sabari gochia saa kongu tonchoreria tokonye igo amangana ya maya tariga asogo korusia na gogotebi nga onye tori gonchoreria onde tabuga nga Nyasaye igakare gotiana ngonye tori gonchoreria nkogosiriare already gotosirete. We are already lost. Tayari tumepotea. Habari njema amangana ya maya gakare gotokurera ngabwase torochie tonchoreri nkosira tore. Engakieyemo umusacho yomo ubwate myaka buno rocha basaye bali baisaransete maegalia akaimoka agakora magoso ekera akoreta amamocho amamochaya
nigare gwa attract ekesibo asechera. Naomba mmoja wetu afungue kitabu cha Warumi 3. Tutasoma 21 hadi 26 na Isaya 61 fungu lake la 10. Nga Nyasaye nande bwesoananire asesegie yenene eliatobori ekina kikerenga togo chikwegera asomo gasolero. Nga God has intervened. Nga Nyasaye nande bwesoananire ni 3. Warumi ni 3 fungu lake 21 hadi 22 usisome, na Isaya 61 fungu lake la 10. Nga Nyasaye abana ba Nyasaye oesoananirie asesegie yo mosunte n'uburabo elianyare ko bagagotobori nagotebirie iga enchirie yetokorandia aiga ase toteneine antori gotangasa nga onchoreria gososire ntorateba nga tigobo nyaka elio already gotosirete. We are lost. Goikera Yesu gotokwira asomo saraba na asengenjo konyora tuasirire bona agatokwira asomo saraba elinche naye tonyoro koborigwa korwa asogo sira gwa kare na kare. Igo mugasolero na matukonsi turaba tunaendelea kutangaza ya kwamba tuasirire musacho yomo kobatebindo muganuri bwo musae igarenge a police traffic kare police traffic anye mwaetira abantu bakora etenjara ya Nakuru, Kinungi na maeneo hayo. Kuna wakati kuna utandu, yani engakinero konyora lirumbelire otali korora bosyo igarenga se traffic station akona goteneni chigari ege kogera bosyo konyora abarengo babotebiri nga lirumbeli yabwatire chigari go chigotereria nande chigari chiatumanire bona abu asore teneni abantu egere na barabumba aso mubaso kanore bosia lakini asengencho abantu tumanyete ng'abasigahari barabuwa na kupoint na magoso tana kobora omosigahari gako imokyo koboko agomatenenia omonto gare gweta lyoka buna bono tumanyete ng'a amuga ekero tukuranderigwa igo tutakeire totige bibe tonchorerie kumborori go tore imeye bibe igo tosirete yesa akare go totebinga tenena egekogere inchere yugwa chakire kogendo gosira nkoro abantu bari kero monto agweta se speed omosigari oli bunago tenenia onde tayo go tenena lakini kero yo more gwetani musigari oli bosibwa yesengenjo lirumbeli yarengori nene igare go ikere gari ende oso waime abantu bagaitwa bagakwa bange asengenjo barabuba amanyetenga omosigari oyo bunago tenena agabunekana agatenena ali asare agasoa korera ekiagera amanyetegego chikobanyora go chibosia lero mugasolero Yesu nere nabateneine as the police. You may think kerali tuko yesere nigagonya gotebia tige bibe gososire lakini ekenenkelia already you are in a wrong route. You are a parole, it has started to slide. Aboterere buabeiro igakare gukurangerio nchorerie oira na sare egekogera
twensi tuasirire na tuapungukeiru ama tumepungukiwa na neema ya Bwana. Warumi hiyo, Romans chapter 3:21 inasemaje msomaji? Biblia inasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Aha. Yeah. Praise the Lord. Isaya 61:10 nayo inasemaje? Yeah. Nitafurahi sana katika Bwana. Nafsi yangu itashangilia katika Mungu, Mungu wangu. Praise the Lord. Kwamba katika vita vikuu asesegi enene Yesu werure gotobori, he has intervened oesoananirie omugasorero gokare kurangeri gunche naye bweru asare nga the cross and the controversy ingomo saraba ndesegi togendrete kurwane nene. Ama swali ambalo tunalolijiuliza katika kitabu hicho cha Romans chapter 3 verse 21 to 26 ni kwamba the cosmic great controversy between Christ and Satan, li swali litigarete linene gati ya Yesu nesegi yomosunte ne, is God just? Nyasaye no munyaboronke. Liswali lya kabere. Nyasaye nabwata mabera. Does God have mercy? Is God just? Na nachiriki naboronke. Gekogera tayara ase tore gotosirete. Igoto takeire togambigwe. Libolyo bwenete kweboria. Nyasaye na nachiriki na kiaboronke. Nyasaye na abwata mabera. Can he forgive sinners without compromising justice? Na atu abere intu abanyabibe. Ataliko nyara gotiga gore ntogo ikeranu. Antombaro maite tobwata abagambia, tobwata abatureti, nonya na abalisia, nonya na abapasta. Ekina kera chote benga nchegaki murangeli Gideon. Murangeli Gideon ya sekine. Roli rangelia Pastor Margaret. Rangeli Pastor. Esenye ncho maite nga Gideon yere goikara rere gochio seme na amanyekanete nga kine kaise gokeu goikeberereke bono goteba nga yaya lirolio omubasita murarangeli nonya nekero mwatwalire mechando nyumba okotenga mubasita urarangeli nyarebe ne gochiere ni integerere. Iswali, is he truly loving us? Nyasaye na tuanchete in your state of sinfulness, ase ensore ensemore yo bibe, Nyasaye na guanchete. Maswali aya talia maswali tokweboria toruwaiga togende lunch toiranege kore bipindi mbibangira abalisia abapasta baminto ayatali maswali akoboli gwasengenjo yokuagacho kurandioko egere nkore. Amaswali aya, they affect eternal destiny. Nigago tobekera oboronge bwoko na chekina kia kare na kare. Ayatali maswali nkobolia egere nyikera ni chinsandwa neli swali obwenete kwebolia ayomo nyene litangan. Is God just? Nyasaye no munyaboronge ogoitaba na chekina
kora egekogera kuwanchera ndirenga Nyasaye no munyaboronke egekogera otanachetirero otang ankametirero liswali lya kabero kweboli Nyasaye no munyamabera. Is God merciful? The great controversy, vita kuu esegie yenene ntoligo chikoye buwabu ne kwaya. Hallelujah. Ntoligo chikoye buwabu n'aba pastor. Segie ye ntoligo chikoye buwabu ne kambi center. Esegie it has been reduced to a personal level. Ya tigairo montaye bene. Ni wewe utaamua mchana wa leo. Can God forgive sinners? Nyasaye na beraba nyabibe. Abu asendo yomob. Bera tokane. Ekambi sente yebuna nkorandi abantu bonsi go baonchokire. Abantu bonsi go bamwanjete Yesu. Yege ntotoganyete no koira na kwae. Lakini yaise go toko yomo. Abu ase Pastor Gideon na inchende nkuebolia. Is he truly in love? Is God loving me? Maswali ambayo Paulo anaweza kuyajibu katika ukurasa huo. Ama nganaya Paulo akale koiraneli. Asege tabu kia barumi yisa temerongevere na yemo. Uikemerongevere na isa nemo. Gives God's final answer. Igakorua li chibu asa maswali. Mokoboli. Li swali. Li koboligwa. Nyasaye nabwata mabera. Nyasaye nana cheki na senjera ya borongo. Through the cross of Jesus Christ. Inga machibu ayonsi ama swali. Onsi piga konyora machibu. Asomo sarabo Yesu. Praise the Lord. Kitabu cha Warumi hiyo 23 inasema. All have sinned and have come short of the glory of God. Twensi tuamochire no atuare meirue gendo kiek. Twensi tuare meiru. Mugasolero. Ebibe go bigo korokia. Lichi kogo likale go korokia ebibe. Munabono nabo kweligereria. Onye go isaranse ta. Kini nambolia nande nanyora maybe go mwe twensi we are saints. Lakini abeko nyale kanoyo igwete linganeli. Asa YouTube. Oyo igwete linganeli. Isiko yeke tieke kiama tunwa SDA Church. Eto kengo munyakanaro. Eto kengo mogenginaro. Eto kengo moroginaro. Eto kengo moibinaro. Ekiege nteke kiakora lichiko liakoro mugasolero. Igori yago tebi ngaye no mube. Lakini ichiko ndiko rusia eke basole. Nyachieniere emeremo yaye nuko na gukobekera. Oko na gukobekera magoso. Egeroge ndire gutigara. Ase segi yogotana chekina. Esegi yogotana chako mobwati Yesu Kristo. Some of us are in a great controversy. Kati ya mwanga ambaye ni Yesu na kukaa katika dhambi. Bantu mbale tuisaranze ta. Nataka ni kuhakikishie kwamba tulisoma habari hizi katika Mathayo 23 ile 14 kwenda chini kwamba abantu mbale tuisaranze ta. Habari hizi sitakuwa ni ushuhuda tu. Yaani ya manganaya gago chakoba kiroli igo. Oro morogira kini na bamarandia ya koera. To sambe bintu biri. Oro monyakapi. Nande nabo isaranze ta barandi korumambia. Nando tigarali ya sobo nyakabu hao. Naboro moibipi. Habari hizi kwako. Amangana ya sore. Ayegago chakoba kiroli ya sekina. Mambo haya yatakuwa tu ushuhuda. Kwamba kumbuka
tarehe fulani, mwaka fulani, mwezi fulani, Biblia ilifunuliwa mbele yako, mambo haya yakatajwa na ukakaa na moyo mgumu. Njia yako ndio hii ya kwenda jehanamu. Ninenogo semelinga wengi tutaamua mchana wa leo kwamba the solution lichibu tindikogenda mamincha na marandi atebirwa, tindikogenda mamincha na maigeri atebirwa. Norueta isipako kure pi onye tomubwati Yesu nembwa yaye igoro togokoma. Nochi kanisa orende chinsa osome lesson watendie Sabbath school onye Kristo tara iborwa ime yao aye your destiny is fire. No korabionsi pi. This righteousness is not earned by law keeping. No renda machiko. It is revealed through Christ. Ige kuoro kigwa wetera kumwanja Yesu Kristo. Mathayo 5 fungu lake 17. Biblia inasemaje? Mathayo 5 fungu la 17. Aha. Aha. Yesu hajakuja kuitangua sheria, lakini amekuja kuitimiza, ya kwamba ichi keligo koragera aye Gideon no munyakore, aye Basta no mulimore, aye omolisia no mokorore, ayenko korore mamincha no kuganikwa Nyasaye bone kerorie ikeraniri bono morigi Yesu akoborie agwonchore eliokore kirokuganikwae. Biblia inasema katika Warumi hiyo, God set forth Christ as a propitiation. Nga Nyasaye akamubeka Yesu bunantenenera where wrath and mercy met. Asenda mwamu na mabera akorento kiek au meranit. Yesu gagocha gotokwera asomo saraba asenda mwamu yare nero yagerete agasira akakuwa asomo saraba enda mwamu eliye bibe. Utakapo mkubali Yesu mchana wa leo, maana yeye yu tayari to intervene goeswana niase the great controversy asese yobwate yabana baonka yomokunguo yoboraibwe kanisa. God through Christ Jesus anataka kuingia ili alete suluhu katika vita vikuu ndani ya maisha yako, ili areje hapo twende nyumbani kupumzika. Kitabu cha Ellen White Desire of Ages ukurasa 762 nasema that the cross of Christ will be the science and the song of the redeemed. Praise the Lord. Kwamba msalaba wa Yesu utakuwa ni sayansi na wimbo wa watakao okolewa. Hamna sheria ila tu wimbo Yesu na msalaba wake, maana alitufia. Inaendelea kusema through all eternity it will be seen that the glory shining in the face of Jesus is the glory of self-sacrificing love. Kwamba utakapo mtazama Yesu katika ujio wake, upendo utakaoona uking'aa katika uso wake, obwanchani urarora sobo sibuaye no obwanchani wo kwerwero monyene, self-sacrificing love. Praise the Lord. Egenteke how then down to the wire yatirimbo kire igogetigare to montorori oyo ayebene kambie yete koera toja gukwana ngaba matunu amba onchogete kambie yete koera toja kobora ngaba nyakumba timba onchogete e kambie yekere koera
igogo cha koborigwa ayenkwa monyorete Yesu kamwancha so bugima bwao. It is a personal decision. Ni jambo la mtu binafsi. By faith of Jesus Christ unto all and upon all of them that believe. Asobu anchani na mabera Nyasaye ase bonsi bali bakore gento kiek begenire. Okoborigwa kwaruru asenchera yabosa. It has been freely given. Faith is not just belief, it is trust in the character and the sacrifice of Christ. Okwegena talioko omaete there is believe omaete abantu mbale begenete mwete munabono tuacha toisaransete oro muibi oro chenchi na anda keno kuimuka korwa otacha gocha bosia togo kore call onyoro gosabana gotiga omana koimo aye ni gwegenete tu. Lakini uko mwegena Yesu gotwara oko semeria sare no gotwara go semeria na kwegene embwa yaye no kwerwa kwaya somo saraba senje bibia ito. Praise the Lord. Mungu anatuita mchana wa leo kwamba ndio inawezekana tumetanga mbali na mapenzi yake. Na bekunya harekana kwakorire na korende binte binge lakini umugasore ero gakari gukurangeria gekora twensi twakorira mamocho na ande tuaremeiru no bosera buaye bono gakari guturangeri tweitie. We live in a time when truth, justice and righteousness are blood. Etomenyete ngaki yekene no boronge bwakirwe tobe toli kumanyereri buyanga basita bonatebe kene gustagoteba mulisi gentekiate garake irangora yani etomenyete ngaki ngano no kwegena na barai na banto ba machiko na barai baito totali kwegenana. Satan still accuses. He tells you you are too sinful, God can't forgive you. Nyachieni era kuna ogotebia ayebono gose kwabeira basi toyo chitekambi nerebono gocha gokurandiria oti kebono kwa anga nyarebe bono yani kuchaya nyarebe kitali gento kenene nande ngekogera togenda igoro pastor yetigarandie nyachieni na bakuna gogotebia ekero togoteba nga aberana egekogera ntu already tuabeiru nonya nebukwege kare goteba Yesu agotenga nimba abere bibia ino buna moko babera na inu ababa mocheire bono nabokuna koigwa lakini liasoera liasokera kwateba ngatigana hande burakimambia. Satan is telling men of us abange gakuna gototebia muchando tuyo. Time has not come. The controversy is nearing its end. Siku moja nilikuwa kwenye maombi ya home church nka abantu baharosire timaiti nuchi muchaji chiaga lakini eliese nkoro chifamili nabo chirange 20 lakini nabo kubo kalimo munabone chigwiki chaire ibere isato okonyora chifamili chichete ibere isato lakini ya chifamili abande baro oisiri barosire bono nonya nekero kianu oye no kwarenge kero kelia kianu korabo omaete kero kilikianu ekero omaete kero kuna gosoma rende okuna gopekua unapopekua okwe abantu omaete abantu baachire chikambi tuachire chikambi baka bono okora ngikambi ya matuno nero tigangiche Friday abantu bakarosa abantu barosire igonta etemba tebi. We are not going to be here for long. I don't know whether it will be tomorrow. I don't know whether it will be next month. I don't know whether it will be next year. Tima etimdi lakini lakini ekene nkelinga ntoli kuchikobehera mono maana habari hizi bonoro chikambie chi basi mwaka uli no mwenge kambia nyakumba timwe lakini nenda bantu mbabwate kambi barandi bakarandeli nande tigatokole tokanye ya next year yere nando bangere na barandi babuche kuturandelia baya next year kambi ende
tigere raera bono torochire torochi twarorire ekambi bono tigere lakini gonta etembate. But the cross says God is both just and merciful. The controversy is nearing the end. Will you stand under the ban of Christ? No tenene inseye bendera ya Yesu. Otera kulinga kiboko genda bono nga inseye bendera ra twatenenire bure gochona no kwao no buya wonsi gokonya no kwao no buya wonsi moya monene botambe no bense moya nyasaye botambe. Will you be on the side of God always? Gose na boga endrete go tare pare yao ekadise kurandia na ayo ukare go tarere para mate. Trust God's character. Trust God's character is just and merciful. Mwege ni nyasaye ne mbwa yaye. You see, aliyesina kwanera Satan still accuses. He tells you you are too sinful. God can't forgive you. Nyachieni gako na gototebia aye no munyabibe nyasaye bono gaki basta aye gaki ukurandi nande goroka ngainereri bono aye tu kwaberu no tiga kirigo igendo gokora kirigo muntu ndete yumanyite ngangwa ngainerereti kirigaye aye bono gokireti. Musacho yo muna batebi mwanafunzi alikuwa mtoto wa chuo akakora mamocho una mamochare akawa amefanya kosa. Alipofanya kosa akawa amehukumiwa akaenda kwenye jela litangani gachiete ngakimoko iroke seli bali ngabana ko beseli anje na rali reseli magitumaite na rali reseli. Haleluya. Bo rali reseli injemba tebi story eyi ngakina rali to ali reseli akabaho ngari kanga muna ali goro bono ali no mubekire rumande kali gora no omugasokora gento kie ogosoera igo mumurori akabekwaria amangana agacha ekina gekagambwa mwana kugambi unukina bole umete kerore bosibu umugambi uri charge mugambi uri tali ero gusiba ndoigwana ini mugambi tali ero gokora gento kie gago gosomera iga. Mchungaji Gideon, sheria imekupata na hatia. Ingwe gusiba nere gosene sheria. Sheria imekupata na igo ero erusa na niri. Ere tabu ati mucha ere ne sheria soma ne sheria yakonyora kobwata gento kie hatia. Bono mwana ulia akasomewa mastaka, sheria ikampata na hatia. Rora asenya chieni yako gukani ngaye kira. Sheria ilipompata na hatia, yule mtoto akahukumiwa maisha kwenye jela. Akahukumiwa maisha kwenye jela. Agatebwa ebono gogosibwa obogima bwao bwense. Akarusigwa se abwata abantu bakona gukwana akabekwa echera karere bweka. Imeyeche aige seria sabekire arere bweka ewiki ekaera omutienyi okaera akana kuburia omaete bintu mbiri bigo gokorekanera paka unasema kuna mkono wa mtu. Kuna mkono aigaro tingi aiga iko mtu umuntu nari ugahagite none chibesa erere nda kabera alia lakini imeye yeserie yekarororeke erumweri yaye kakuna gutabatabeke ko rige suntenkero asa litali liti buya mugasoto iyo buya borabu akanyorenche akanyora gento akanyorenche keranyorenche agachorenche buniyi bono enene akeyare kerachorenche elia akayekwanera akayekora ndo ke akayekwanera akayetebia aye bono mumuruminto aye mamuminto aye ntato minto naye turabe naye esel uika
onyobogima bwane bokoerera igo bakaigwana na nencheria akayerosio bosani bali mwakorire literature personification akayea bomoyo ikabekoyana ekabo musani akaboko banero bono kabwo boka mambio tabataba oligimo muro mwabo oligima mu mwabo oyenyora oyeruta gochigoro yagwanse ose kage kumwaka ogoka oyerutense mo yairana otabatabege sunteime oyenyora akabobwa tomogoko agateba bono nanyorire mu muro minto nanyorire mama akabera ali umwaka kabere akabera ali umwaka gatatu enchiri bale nero enchiri bago chiesa nero litukeli mu mambia linkabuneli ga saa 5 akaboka agatabataba akaegwe chaye yaye akaligi encheria akayenyora akayechiesera ega akali ekairana agatabataba akayenyora akayeruta go chigoro tiyairana nande kabuli lakini ankoira nene elinaruta gote konyera bonkuruta yaenda yakoraki hapana itarudi itafanya nini itarudi 10 minutes 1 hour amini akebole inawezekana abantu bali bagerete enkasibu nande nabo bambwatiri bahakire ko ngurenche the only dad the only brother the only sister the only comrade hapana 2 hours hakutaka kuamini akajiuliza maswali unaita kuna maswali ebi ntoma etembire bibere kuna maswali enkore kubuli obonko bwire neli enkoro majibu hayapatikani inakwaje miaka 5 na abeire nenchiye igorano na abeire nkoyeruta inakwaje isirudi who could be against me ni nani inawezekana I mean could there even be a God in heaven ni nani atanipa majibu akajiuliza muda uliposidi kusogea jioni iliposidi kusogea chinga kibuna chiagendrete kuna koira omumurolia became basak bagoteba yani akaba munibalimu akaigubuna ataigweti akabwate tukiyaye agekongontere semo yeseli elia asobororobo nene akwebolia maswali atabwate amachebo agasowa korwa manyinga chimioro asenye njo mundata arengo in 1 hour's time he died. Because alikuwa na maswali yabwata mabolio atabwata machibu. Taganye tinonet prison warders chiche achitebi nyuma mutarangere lyumugati liswali ndire mbwate igora toligere ligentokera. Nezekana na sisi katika maisha yetu kuna maswali, and when you ask back and front okwebolia nyachena bako tebinga there is no solution. You only need to die, you only need to hate ayego ikoga ankomo. Yani kuna oborwaire bomenyete bwo umeenda hospitali, umetibiwa, umerudishwa nyumbani. Yani the only solution that is remaining yege entogio koganyete is a miracle from God. Omwana okwasemereti, you know you are
asking, I've told you, esanduki ejitokobeka, I happen to have some. Abantu muntakulika lero, olika mambia, but there is no change. Una maswali. The devil tells you, God is not just. Nyasaye tell me Nyasaye boboronge. Kuna watu wameacha hata imani hii kwa sababu they cannot trust this God. The controversy, vita kuu esegie nene asobogi mabwabo yabanganyiri korwa sereri yabairire isiko yabatebiri. Kuna mkono wa mtu hapa. Maana yule kijana alipokaa, alipofikiria, akebolie kene nona ayekuwa rekoba naye imeye seri echi wori nye muntu tanago so emiakene encheye nero yabeire mu murominto. Who else could have brought it out of me? Why? Maswali ambaye yana majibu. Some of our youths have committed suicide. Wamejitoa uhai kwa sababu ya maswali ambayo akili wezi kajibu. Lakini majibu yake yanapatikana ndani ya Biblia. Kwamba zote tumempungukiwa na tunamhitaji Yesu Kristo. Huyu Yesu ambaye tunayemtangaza mchana wa leo anakuita na maswali yako yote. Igagukorangeri na mabori ya onsi. Anakuita paka birioroche nga ekene aigaro. Kuna mkono wa mtu. Yesu anahitaji kwamba uje kwake mchana wa leo. Kwaya ya Nyakumbati mnaposimama, yule kijana baada ya kukaa pale ametokwa damu, amefuja damu, wale maaskari walikuja kumletea chakula. Walipofungua, maana walipomuita hakuitika, when they peeped bakajigosiomelia bakarora manyinga no montora irense bakaigore seli elia. When they opened, walipofungua ekero baigora bakwebulia inkikiaba inkikiagero mu muroyo bweita. Walipoanza kutasama bago chikoligia ligoro egekogero mu muroyo ere konyoro kure bakanyora ngoro nyambo bendu aetete igoralia lige na lilie liachiete likaga se chinyambo bekirose tie egetanda kiabo bakebolia lige neliringa ndiga ngakiuru nyambo beruabo goletiro wakora rugakaraiki rugaikigora. Wakabaki na maswali ambayo majibu yake huyu aliyekufa angewapa, na huyu aliyekufa majibu yake yalikuwepo pale juu. I want to tell you brothers and sisters, mchana wa leo kwamba maswali yako yanapata majibu ndani ya Yesu Kristo. Praise the Lord. Kwamba maswali yako yote, haijalishi yamekuwa ya miaka mingapi, haijalishi yamekuwa ya aina gani, haijalishi unayajua, no manyete bakomo ntogere tubwate mechando, bado Yesu anasema kitabu cha Yeremia 33:3, msomaji, Biblia inasemaje? Hata kwenye maswali yako magumu, hata kwenye miaka yenye umedumu, Jesus Christ wants to intervene in your great controversy. Yesu anataka kujiingiza katika vita vikuu vyako. Yeremia 33:3, Biblia inasemaje? Maandiko yatamke. Yesu, Mungu anasema niite, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Praise the Lord. All our questions, maswali yetu yote yanapata majibu ndani ya Yesu Kristo. Which side would you be? Utakuwa upande upi mchana wa leo? Naonekana mmeshindwa, nitaimba wimbo wangu. Tigantero kwane.
wanapojiandaa kuimba, I want to do a call this afternoon. Naomba kufanya wito kwamba katika maisha yako inawezekana kuna jambo fulani. Nilipokuwa nasoma ukisoma kitabu cha I think it's 2 Kings chapter 20 pale kwenye huyu jamaa ndugu yetu ambaye anaitwa Ezekiel. Kuna mambo fulani katika maisha yako. Mambo fulani that it will only take a miracle. Itahitaji muujiza tu. Piga hatua kuja hapa mbele. Kwamba you have questions in your life. Kuna maswali hauelewi na hakika umejaribu, lakini yanahitaji tu muujiza. Kama yule wa Ezekiel aliambiwa jiandae ufe, panga nyumba yako ufe. Na hakika kuna watu hapa katika maeneo haya, hata katika watazamaji wetu, you have been diagnosed of cancer, and the truth is the doctors are very sure. I want to tell you, it will only take a miracle. Kwamba unahitaji muujiza, piga hatua hapa mbele. That you only need a miracle. There is something, a question that if a miracle does not happen, kama muujiza hautatendeka, your marriage will go into ruins. Kama muujiza hautatendeka, kuna ndoa itafunjika. Yani kama muujiza hautatendeka, kuna jambo fulani litaenda mrama. Kuna mtu atakufa. Maana ugonjwa tayari daktari ametangaza, kama vile walivyombia Ezekieli, andaa nyumba ufe. It will take a miracle. Tunaomba kuimba.
ense tigara n'imichando yawo twakirenka iguru ase tata ense tigara kuyabuya mono twakirenka iguru matata twakirenka iguru motimuka ense tigara n'imichando yawo. Praise the Lord. Mbuya mona senge nchogotero kuya. Mbuya mona saba minto bali bago to watch koru online. Naomba kwamba pastor wetu wataanza hivi nami nitatamatisha. Kindly we want to present your petition to God. Tunaomba ya kwamba tulete ebirero byeito asenya saa. Bali muliopiga hatua hapa mbele kwamba kuna jambo fulani unahitaji na Mungu unahitaji afanye muujiza. Nataka kukuhakikishia ya kwamba Mungu wetu amesema niiteni nami nitaitika na atatenda. Mchungaji, karibu. Asante. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mwema, asante kwa nafasi hii na wakati wa kipekee. Bwana, tunakushukuru maana umetubariki na mahubiri. Asante kwa kutuzungumzia kwa namna na jinsi ambavyo umeona ya kwamba ni vema uweze kunena pamoja nasi. Mchana wa siku ya leo tunapokuwa katika makambi haya, Bwana, tunakushukuru kwa maarifa na hekima ya kipekee. Maana Kristo umetubariki, tumekuwa na maarifa ya kuingia katika mtandao na imewezekana, teknolojia imetusaidia ili ya kwamba wale ambao walio mbali wakaweze kuyapokea mahubiri haya kwa namna na jinsi ambavyo yanavyopeperushwa kwa njia ya kipekee. Mfalme, tunakushukuru kwa sababu ya wale ambao ni welekezaji wa mtandao huu ambao ni mtandao wa Inuka Records. Yesu, tunakushukuru. Ombi letu ni kwamba ukazidi kuwabariki, maana wamekuwa wahubiri pia kwa njia moja ama nyingine. Sasa wapo wale ambao wanaotutazama, tunawakabidhi miguuni pako kwa njia ya kipekee. Jana kuna wale ambao tuliokuwa pamoja nao na wakaagiza ya kwamba tuweze kuwakumbuka katika ombi. Leo wanaokuwa kule nje ya Kenya, tunawakabidhi miguuni pako. Inawezekana kuna mmoja ambaye amekuwa akiombea jambo fulani kwa muda mrefu, lakini bado ombi lake haujaweza kulitimiza katika maisha yake. Ombi letu mchana wa siku ya leo ni kwamba Yesu kawatazame. Tazama kila mmoja sawia na maoni pamoja na akili zake na mahitaji yake. Yesu kayatimize katika maisha yake. Iwapo kama ni ugonjwa, iwapo ya kwamba ni changamoto za kifedha, iwapo ya kwamba kuna wale ambao wanaotafuta amani mioyoni mwao, ombi letu ni kwamba ukawakilimie. Zaidi ya yote ukawazidi kuwapa nafasi waendelee kufuatilia mahubiri haya kutoka hapa online kwa njia ya kipekee. Neema zako zitoshe na mibaraka ya mwaka huu wa makambi haya. Yesu wanapokuwa mahali popote, tunaomba pia Kristo neema zako zikawatoshe na mibaraka hii ukawajaze. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Nyasaye tatu mwana no moiko machenu to wakera ngambi yamana aseke ukyubogima biyamane kiara to igule lingana liao twarorere aye Nyasaye ito ogotobwera no ene karutole ne mechando bana bao mbararo bali koru online wetera ase YouTube channel twale usabanga wetera ase ritara Yesu Kristo amagani ao babwato baikere wetera Kristo Yesu bana bao bachira igase kambi ya matunwa baroiga bachira omonene abandi n'abarwaire uwaponye katika jina la Yesu. Baro bachira iga chinga chiao chibwate mechando wapate suru na amani katika Yesu. Aende mbaro omonene bachira iga abandi n'ababuraka abandi n'echintakana. May you sustain their life in Jesus name. Tuamanyire ngano bamona into amatukonsi nonye tolenese yenene lichibwe lirasole no marembe oba magimaito ototangane linde toba babui. Tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana wetu na mwombezi wetu. Amen. Omotongi tata Nyasaye. Biyamona asenge nchombale ba wamefanya hatua kuja hapa mbele.
basabire lingana getaso bugima bwabasa matuka mange. Mbale baachira hakika ni kwamba kama hautafanya muujiza ndoa zao zitafunjika. Kuna wengine usipofanya muujiza kifo ni hapa karibuni. Tumekuja kwako kama Hezekia alipogeuka kwenye ukuta akakulilia. Omonene na ando ukaira ni umusombo wa Isaya. Kojiko matebi nga ira no matebi na arorira mariga aye na igure kerero kiaye. Nyasaye yokora mariga y'abana bao rorera mabera abana bao barerira asenga kientambe. Obaira neri bunoro chere buya. Nande Nyasaye obayalibaga bacha sekambye bacha se esabato yao babe abantu bako bakiroringa maene Yesu wakorerege konaso bugima bwabo. Wengine tunahitaji muujiza kwa ndoa zetu, kwa watoto wetu, kwa vitu vyetu kifedha. Hata watoto wetu wengine wanapoenda vio bande mbali tutama etina kiego cha kobwa umutinyo ogogo chikoera ntoma etinga abana baitomba ende university nonya nemechango tu abekire tuarolire nonya nabasani ntobwati Yesu tuwategere naye buno musani bene kore wanja kwa una mabirao na ando to elibaga to jakoba kirolinga maene ekero konyora tu akagire nga tuatuomeire when everything had stopped ekero konyora tu amanyire nga tuikiro mweli Yesu no kwabwatire tugatukorerio rogendo mabirao tigato isane tuabolira asirete Yesu Kristo rumubolito. Amen. Mukete biya mono tuikaranse murandi biya mono asamangana maya tiganya sago sesenie nandagende komente lindo gende kuragiria ndaetekero yo maikaranse abagani mpale bagutukwania bagani mpale ntagete koleta bagani mpale batutarire ntagete koleta bagutukwania nyakumbatie kanisa 20p ntagete tosuke gocha sebiroga ekera bagani batukwanirie nyakumbatie kanisa 20p koruo mogaka bako mwana moke tosuke gocha sebiroga ebiga se chikwaya chikaransete elinde tokwana mangana gitabere koruabuo ebipindi mbigendrete gochimogaso bantonto gende ndagira nerororo neri tukoria nkionto sese nigune kwaya nekwaya yera arua se kanisa ekorokunga taracha Wednesday church mambi no bakaramo na intwe bali bono to planet komisi mambi anto misia ndagatendete ege abageni bato tareire korwa service yomo heshimiwa Walter otomira abagania bacha gukwania abagani bekambi one toko baregania oyo mo bato kwani ato amaiga elinde togende ne chi program chinde na umogo cha motenene motwaiga representative ya ine ya mekwane biya mono asenje elibaga aba minto ekanisa ya matunu ekambi center mbuya mure mwenzi ngorango yonya mondoche oyogo kwana koro kwa Alfred Kerongo epie yo mwishimiwa Walter etorega igane timu yo mwishimiwa igatutuma gocha tubakwani mwanchira maigae ate aba tubakwani maiga mange nanda nwara mone kambi center ototoma otoendagira ngeri anyora ntoma itentu batabageria bange gege bachi tugotorandiria gosebono otoenda keo chikobe wiki ga nero chonyo rebuno uchire kubakwani igote ko babuya bia mono sana yonya saba sesenie tutaite to basabire kerimo atorete ire ndagere mo gutama igonto ko basabira rinde yango maneno mokonye ne timu yonsi kwa mono baseseni nande tibale merwa wancha kwa bia mono sana musesenigwe una nateba igo sipie togo chebiro gebi abande kera togo nyago naba deaconess department deacons and deaconesses tonyora ne kanisa ime tobwata itogo kwa
mlango wa rehema uwazi. Ewe Mkristo wajua hii, mfalme jipange, ujitayarishe, fanya matengenezo, fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Mungu yunawe siku zote, mtege katikati ya uzima na mauti. Mungu anakutuma, atakayesikia asikie, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote, mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende, utangaze Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakunyurubishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Maskanimba tuare gosemba gotuara watakuwa nayo. Mama mwingine amelia juzi akiniambia, mama, watoto wangu mwana oyo makomora makurwa ojo kwane romo isike kurwa matebinga gobwebete mongino oyo chinga kie chikohererete ngoro chini ngochiererete. Hivyo watoto wetu, hii elimu ya shule imewasaidia, haicha wasaidia wana wa mfalme. Ukiangalia chinzi wanaonekana utashangaa kuwa hiki ni kizazi tuko nacho. Amangana gakori ribo tuko ndiriao koru nandi nayo raba gogerere lirikare wakaroriro monto manene kurwario nyamwate ne babere by mistake ngai omogosirera nikero monto akorie birundo rero okomanyara batene ina mo moreno moiseke nayo rarigie nchero goeta wao mambo yao, they are comfortable with what they are doing. Igogwete gakichi sema chense chaba konyire. Tunahitaji kuekemisha watoto wetu. Korunyomba karatema. Mukungu karasibera inse. Ligino no morote bena bona atwakora nire nya turi gwancha Nyasaye. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, mfalme wa amani, Baba na Mungu mkuu, mbele yako tumekuja. Tumeangalia hekima ya mbingu itaweza wasaidia watoto wetu. Wanazuliwe mahali wametekwa nyara. Mawazo yao shetani ameteka nyara. Siku hizi Yesu hata tuna mahali pa kuegemea. Watoto wetu wengine wamekunywa, wamefuta, wengine wamefanya vituko, baka wamefalia hata uji wa mnyama. Baba na Mungu mkuu, tunakusihi tusaidie, tufundishe watoto wetu kukuogopa na kukupenda, ili hayo mengine yote watapata kupitia kwa jina lako. Baba na Mungu mkuu, tumekuja mbele zako kama kambi la matunwa. Baba mwema, wana wako wanazidi kuleta mahitaji mbele zako. Kuna mama labda analilia watoto, naomba ukafike katika familia hiyo ukatatue. Kuna familia hapa maybe inatishia kuachana. Kristo nakusihi, tatua hilo jambo.
Baba mwema, kuna wenye wanalilia school fees mwezi wa 9, watoto wengine wana join university, wengine wanarudi shule. Yesu, fungua njia. Kuna wengine ni wagonjwa, hata waeleweki, magonjwa hayaeleweki katika mili yao. Baba mwema, ninakusihi, ingilia kati ukatatue, na jina lako litukuzwe. Tunaleta kambi hili miguuni pako Kristo, tunazidi kukulilia. Sisi tuko miguuni pako, tunaegemea kwako Yesu. Kuanzia mnenaji Pastor Gideon, Habakuk, Basto Chako, na sisi zote Yesu, tunakusihi. Peke yetu hatuwezi, sisi ni mwili na nyama tu wenye dhambi. Tunakusihi tutumie kadri uwezo na mamlaka inayotoka kwako. Baba, mtumishi wako Pastor Margaret tunazidi kumleta miguuni pako. Hili kambi litakuwa la maana, na mtumishi wako mfiche nyuma msalaba Kalvari Yesu. Anapopitia changamoto hapa na pale, anapoendelea kupanga jinsi ya kumaliza makambi yake, Yesu msaidie na umuinue. Baba, tenda all elders tunazidi kuwaleta miguuni pako katika kambi hili, deacon and deaconesses. Baba mwema, tusaidie ili kambi hili liwe la maana, liwe kubwa, tulete wengi katika zizi lako na jina lako litukuzwe. Kijiji chote Baba mwema, nongoneza na wana wako wenye kwako katika matabekania, banyule batantaniro monene basireri wenchera borokie nchera sema bwenete kobererie taria uri bakwe toechi semiche igoro bana baito bakonyora chi semiche igoro Kristo twakonyorire monene tororera mabera tuikere in a special way. Tenda kadri uwezo na mamlaka inayotoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Abanjo bomonene mbwaira onongo mari tukongo putukana riogocha ko ndiraera ntogenderete na marandia pakalituko pakajisa kirita gere bune program ya kogenda bono tusabe omwanjwa tatanya sai omondoro twajira subusubwa ese taike bono iga turaba daivose asobole weto wo kwegena wo chasule tata twalentire ngona toro mukwani oyu tata oragirwe okwana na bana bao tata gendara araba ojugotorageria wetera bunora morae omukuna chi memechi aye ne makoba tata nyasaye elinda atoragerie buna nugwana kwa okore tata nyasaye tata ntokubaria amange twakubaria amakego chasore wetero mwana Yesu Kristo mudorito. Karibu pastor. Haleluya, haleluya, haleluya. Waliolala, okay, kumbe kuna watu ambao wamelala. Nimeuliza haleluya waliolala, amina. Unajua ukisema amina ina maana unakubaliana naye. Kwa hivyo kuna watu ambao wamelala. Haleluya waliolala. Okay. Wa. Erondero. Hiyo. Tuko kipindi cha Bible study. Tupo katika kipindi cha Bible study na tungependa kujifundisha mambo machache huku. Rule number 1 katika mkutano wangu, nikikuona ukilala ni shida. Rule number 2, kama una maji mkononi unaniletea shida. Kongoroba kongo. Nyatobwatia maji kwa bokoma terekero kurara ogozipa maji unatulia kidogo unachangamka. Oh, bia mono pastor. Aya. Nyasaye nomuya maana ametubariki, tuko hapa tena chinse chiamugaso sengencho yo kwegera bono gikerege pindi gya Bible study. Bible study no koboria maswali na komentera na korwa machibu. Bible study always tunakubalia watu wapeane quotation from the spirit of Proverbs
zaidi ya spirit of prophecy from the Bible. Biblia is what we dig to kurema imemono doigwana ine. Haleluya. Kuna watu ambao wamelala mahali. Unajua tinkorengere libo berende nago teti goro korego korala na monda korengere libo butukonga ikwenge igo nago sabire Nyasaye okonye turara ande nkororego korara na wonya nago sabiro kumna yutiko. You know, ni dhambi kulala kanisani, na hata nilikuja kuelewa roho ya unabii na kemea mtu ambaye analala kanisani. Omo ikabo bani ogo kemea abantu bakurara kanisa ime. And that's why kere Paulo alenge korandi once upon a time ne story nkoba muganore riri segetabu kia Acts mondo korku yutiko akarara karara kaukurwe gorova igoro omaete ninki kiabet agakwa ligere lingo yomino karari ligere yomino mote igukurara ngokuore aya igoronto akwanire togo kukwa Yesu Kristo no bogima bwomo Kristo ime ya Kristo rero turakwanire the death of Christ, the mediator's death necessary. Ogo kwa wa Kristo gose ogo kwa kwomo saberio ito igo kwa rengo kwa maana mosabeli na mediator ke gusingora mbacha kirake lakini Nyasaye tokonye tokwane ke gusia secretary ya Yesu togote amina lakini umaide. Okay, anyway, by sin entering the world, it brought deep sorrow to God. Ekere bibe biaswa sense bikareta sorrow ninkiri yanda ogo ichania pastor tago chui karansa onkonye ke usiake chui karansa bindo mbire biramba cha deta abantu baigo manganae gokareta ogo ichanio konene ase Nyasaye. Knowing the consequences it brought for the human race as they face the pain and the suffering that it entails. Consequences morandi aseke gusi ege susuro ekere Nyasaye chikomanyege susuro eke kiabekirwa ase mwanya bantu omonega otebanga agotebanga akarora akaigwa obororo obonge bogo chigoso ase mwanya bantu inki gekaba nali Nyasaye agachika mangana okwanwa ase gitabu kia Genesis chapter number 3 verse number 15 na ndonyo goikaransa onyo tome tukoigore Biblia bwango igoro liao inko gochoro some na asabire onsomere Genesis chapter number 3 verse number 15 ngaki Biblia egoteba inasema nami nitaweka uadui. Ni Mungu anazungumza akisema ya kwamba Mungu angeweka uadui. Uadui huu ni kwa sababu ya dhambi. Nkobeka arenge ngaki uadui obo bisa igoro yaki soma kati yako wewe na huyo nani mwanamke alafu na kati ya uzao wako na uzao wake alafu uzao wa mwanamke ungeponda kichwa cha yule nyoka. Na wewe nyoka ungemponda wapi? Kisigino. Igo Nyasaye togatwara ogosemeria ime ya Kristo asenchera yokobeka obobisa gatigati yengiti na mwanya bantu. Mwanya bantu ekera omeire ngiti nga yako nyaka wansa yotaka ngiti tigambo lya bagaka gwakole nga yako nyaka omutwe oranyora gwatalire. For example njira abonyore pastor ngiti kegweta mna bangina gete barenge koroche betwegete chikonu
kibagotira rikoriga kubo mugakanaro renge chikagume bangina bali bakarora ekeminja kiengiti lakini bachikorige lyo mutumba ariko nyora soroji gochi abangina bali bagakura ngakimukora arakura uwe haya abo bono ligereri bagakura kere bakura bagotebe engiti mugakori akakora ki akabune kago gasoka acha korigere engiti ria gacha kanyorete bwati motu akanyora ningi keo koraiga ekeminja kwarenge gocha kobayo morisi ngi kwengo cha okora kwanyorere bono ngitite bwati motu omotu no rogwaka ngi kwengo cha okora ono getoko jetigare ninga ho yabutore tukare amina mbora umugakori nera akanyetiga muno morisi atayira akonyetiga morisi na boranye tige ndoje bone keranye tiga akairana eyu eminetinga omanyete kere Kristo akoiborwa nekere Yesu kwa somsaraba niga agetinyiti etenerete birecha sobobani akanyesara go motu agatigarie kemincha na kiekoroche go nyakora iga giakoretera matemu kwagwa ngiakoretera matemu kwagwa nyaboko gwa kwararire bono manyanga nekemincha geteneine na kieko nyakora iga ngiti erite yo yorengo birecha bono tabwa tinguru. You know, this is the goodness with what we call Bible study. Digereria monto onde nanda agateba iga oranyora omonto ndoigwana ine bare babere bantu babere banta babere banyore accident ajali tianda racha gocha maega korre koraire maito mondo ngorigio raire onyora bantaba banyora accident kere banyorira accident omonto yo tegerera byangu kubolde swali ngoikange kwalire go chimaega otete ngobol bono onyoro omonto oyomo agu ekera nyorira accident oyomo haumi omotu ndoigwana ine motu oyo saragubia kabisa obe muna ngikerekeo cha kiara saragu ando goseka baba wa tomanye tie go saragu ngikerekeo cha kiara saragu kiara osikuno no bosiga ebituma nwanchi to bokuma kigoro wate ebituma bono omorisione omonto oyo asaragu omotu bwere pi noyonde aumie okogoro toigwanani asabanta babere ayoroche ngore moyo ya nago tete kuimukio koboko igoro mengonga muramatemu tiga tukuira ngora tukuimukio koboko igoro na kirina batete igoro nande bono ngakimwe baiga gage omaite turaiguri swali asaba babere oyo saragu omotu noyo okogoro kwagenda asaba babere ayoroche ningore moyo mukio koboko igoro oyo bwo omotu aigwate no bwo omotu barenga babote abo omotu muna inche bono moko mbwate sananga inande kwena mokia barenga bagote na oyo omotu igasara gwo motura kini tari gaku omaite muri kuigu kirasi kinanyorere mechando mubwate ne muri kuigwa igwa ngirorere nande bantaba bonsi babere mbakweti ndoigwa naine moyo bare oyo osara gwo motu osaragiro kabisa otakoira ngora ando morisi nande discussion nande kwena osendara kwa chiza wansa karakara kwana no imura monere mo chadiri ngomonda ini ngo lemon kwana lende na wele libaga ningole moyo asa babere maite kwa ya nanyorere nga muri active mutete mo active asogotera guoka aiga naro ika mo active aya muri sto chake ebwa tari konda ebono maite Bible study torenje tini korandi ebwa tumi na gotenga bonsi moyo bare kwera oya asara gwa no yo ugogoro ngaki gabuneka gwaruo wansa go na karoku go saragiru bonsi basaragiru akrende bonsi moyo bare
bonsi moyo bale oine ro kwana tiga ujadiria ninkoroje maitendo cha tambe aya nando mwana kwa yonde libagane liao bonsi moyo bale bono gegase kwa yando chinga bagotera bonsi moyo bale tigangira ne rugora ase pastor bora nyore pastor ndake na inu mubwate rhythm ya ino ino moroche ngore moya sababe korista mbuya bale yani oyo bwomotwe afadhali nsema yani ndochenga afadhali motukore biya okogorora kunana gosogoria gicho motule biya bono data anyway pastor tigarara gotiga yake kuruma gari maite tentie tuguchitwanyieba bonsi moyo bale na umiete ke etentie ria kwanire bia goseterebia buya barae bono tigangiche ruiye iga a madam Emi ayero chiri chibundire kwengo chako oyo saragiru motu botambe gako bwena oyo saragiru kogoro botamba arwarete obe tari erote aninche na kwane ki okora kora unlike yokogoro igo bono ngakia yoroche oyo bo motu moyare ke chinchira ibere ekero gosaraga egento kwarosi muna libu nande nabatei obosi twatumeke nare nanyorwa nchito bokuma mayari okwana bia sana ebituma kere bigosara gubigosokia obosi eboda kere bigoseru bono kakara irangora rende pastor notete gukwana ngo libaga kara egosenyento pastor tigakwana pastor kwana yani umutu osenyentwa ogosenyentwa talikoro kugusaraga ekero osenyentete unarende ogosenyenta no umutu bw'eng'ombe kwanyenyiri kwali obwe eoro mororo mbia mono pastor kumbe ekegusinke mbachetake ngaberere rende gakina sabiro kwabera naino moko manya rende kegusiki amba chake no gosaraga ogosenyenta mabono murara segetirende ogosenyenta bono nakoire bono lichi ekwenderebe afadhali okogoro libuga liaki haleluya asa wacha niwaambie tigabono mbatei itobwa togosemerio konene intumuna mwanya bantu ikiagera birecha ere niga senyentiru omotwe bono tali moyo asirite ya Yesu lakini no nyuwete bol eldangi kutara kwa na amina omatera no turu kwa na amina ora against me amen mbia mono nya sago sen bono omate ni ndo chae aekira mbali gereti bia sana ndo chikira sikiana bia morike yo mao kwa naiga akoboliri swali agoteba iga the state of humanity, the state of human race igora kiminete state okoba kwa mwanya bantu nga kimwanya bantere ale
Number 1, ni igare omonyabibe esina. That's from the book of Romans. Murandi narandike mambia. Kumbe na okenga se program ya Bible study. Murandi totea na ibera marandi ao. The book of Romans chapter number 3 verse number 23. Ngolio ikiroro. The book of Romans chapter number 3 verse number 23. Inyora togo kwaniranga ogo kwa Yesu Kristo nigo kwarengo kwa mana the necessity of the death of the mediator. By the way, the book of Romans chapter number 3 verse number 23. Ngake whatever. Inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema ya nani? Yandiri abantu bainga iga baigwetu kana bate amina. Iwa tumehesabiwa haki kwa neema ya Yesu Kristo. Maana Kristo amefanywa kuwa mdhambi kwa ajili yetu sisi. Na kigeko gerandete kugoteinga the mediator igaseke usimwate ano mobolia mediator uyo gotobwatani. You know, when we did sin in the Garden of Eden, nigo twaseretigu togatana nwa amona Nyasaye. Lakini bono Kristo okure elinde eliatobwatani. Bono na kigekogera nonye no gusaba ndori kogenda bona ase high priests. Nigo tugusaba direct wetera ase Yesu Kristo twanyora kelitoganeti asobogima bwaito. Boniga nturi kuyumuki ngondi tuyimukingo kondabu tuyimuki kende inga togende asomo kwani omosabere ito ningo ngaye Biblia okwana boigo to kwana Yesu Kristo ndama itike bungeke ngo karongo bone evidence moto na bwe Bible study omosabere ito ningo isa lakini fasi ya ron kolengia nga yo mati ngo kwanere na ruka lakini tie fasi ndebe. Okay. Wakenyore ase kitabu kia Marko kwanango Marko chapter number 15 verse number 25. Tayo usena ngainere soma Marko chapter number 15 verse number 25 inasema basi ilikuwa saa 3 saa 9 ngo yosoma saa 9 kora ayengo ndete road ingi oteba oma ito bwate makibibira nandika go kondetera matemo wa basi ilikuwa saa ngapi? Saa 3. Kipi kikatendeka? Ande kwewa wakamsulubisha. Soma mo tena yani. Haleluya. Igo Yesu tabi kirumo saraba igoro saa 9. Wasa wana pasta nangene. Yesu tabi kirumo saraba igoro saa 9. Wose saa 6. Bono nsinyirunga ki. Twensi by the naba Adventista dore. Haleluya. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abere ditanga ni tukokia kwete. Elia kabere sangapi abege to asom saraba. Aida betrendo morisine datato. Atato naboli. Tali abere. 19 June. John. Okay. Now andava yarakini. Ndoche more active sana. Na wante to ba active you. Wono igwa. Dete gukora ingoteba iga. Yesu akalie Pasaka on Thursday. Ekeralie Pasaka on Thursday. Akakora kulie Pasaka akagenda Getsemane on Thursday in the evening. Ekeragenda Getsemane Yesu iwabona matesae akabwatu koru Getsemane agaonchokana ni wobo tukobogima
gakoirwa orutwa seda Sanhedrin saba gaka bari ba naki Sanhedrin ikegusi ekigambire kenene okorusiwa sekigambire kenene akairwa Somoroti Herode gakorusiwa Herode akaletwa Somoroti Pilate gakorusiwa Somoroti Pilate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gakurusiwa se Pilate akaira ni unanda se Herode. Kaira ni wa se Herode, he was transferred back to Pilate. Gaika se Pilate igwa ekegia penalty. Pilate gako morigereri akaro the Son of Man tabuga tikebe kende gyons. Pilate agateba tiga ku 40 canes. Erinde li Yesu aberu agende. By the way, yarenge kiboko gya kawaida. Nkiarenge nyaunyo ya kawaida. Kerenkoligelo mo ikabo ni pastor onte inga bakareta kiboko gete kingi a pipe. A pipe elime bakabike chuma. No mate chuma mne korolekana. Motu yae bakarosi gente kenyerere mne ngubo. Motupi bakabike ndoano. Kwanya kore ndoano ile kubata chinsu. Kere ya bugatire ngakie ekebogo ekebogoli ekegobi kereba nare kereba nyibi kamutwali Yesu bakaligi abasigari babere, yani Pilate bakaligi abasigari babere kibaligi the two soldiers. By the way mbaligeti basigari bare abayenga yengo ngoli oragirete biyaga igamboro kyo mfano ngoli oragire ndoro muntu oragirete biyole ngoli atenene toro, you know we are alive ngoli mbale ko moina ngoli oragirete biya pastor bateire naye haleluya. Bono bakari abasigari babere kere bari abasigari babere bagocherere pastor mane naboigo oyo magate noko boko woko ri ndagate noko boko woko be bakaegwe biboko biri Yesu no hale gatigaiga origa kumwaka endo byeri mwa yabugata ongusa kera kungusa chianga chia Yesu chigatandoka gichiatandoka kago kibago ikiboko 15 bago ikiboko 25 ekwendeli yasoire ime yachakire kubwata chinyama chia Yesu bakongusa manyinga kago iteka mwano Nyasaya gwako ogunse nando imokerera because of you and me tanyaro gotoleka. Yesu agako bakaroleki ngeisana bakareta omosarabo bwate chikiro murikyo mawote it's around 70 to 80 kg bakabekera se kidonda keligoro bakaroleki nkera isana bakabeke ngata ya magu nyuma gali gatia sabantu bali naro bwate birecha arenge gotumeka akaroleki ngeisana manyarenge kunya kumwako motu amagwali abeta amanyinga itika. It's because of you amonango na inche tonyaro gotoleka wakale na kale bakaroleki ngeisaini bakabwata omwana Nyasaye bakalige mesumari injine mulikyo ndawote injine bakamobeka somsalaba bakamwaka bakarorankire isana litimo liarali lielikere tiango tevi. Indeed the death of Christ the mediator was necessary because of me and you. That's why chikambi chiachire chito inyori. It's high time we accept Yesu Kristo munomo bolia bubogima bwaitu naye mbwanja chigwete itaba Yesu Kristo asenchira yebatiso asenchira yogwonchoka korwa sebi bomenyerete elinde litonyoro gotoleka wakare na kare ntomanye tichina bachirabe chikambi cyo muiza sobogima bwaitu. We are not sure lakini tigango tebi tigatomenyerero ingana litukolio moelio tomenyete asoboiko bwense nchiburi swali rinkaranse saba senge nchuye chingaki Yesu ituko kiabege to asom salaba kerogo some kitabu kia Luke chapter number 23 osome verse number 53 and 54 Biblia igekogotebi na siku ile ilikuwa siku ya maandalio ya Sabato
kogosoma a version yegesonge korukunga Good News Translation ekogotebi it was Friday and the Sabbath was about to begin. Monena toseni asiritira Yesu Kristo yoro maborito. Sasa chane chiadire bol. Okay. Ni bwata chideka ibere. Ngole bwata riswali. Bia mono kiraigo. Ngole bwata komentera. Iswali nande ndo tatu akolt. Nara bwata riswali. Bia mono. Master nchena dete ko manyanga sanga piri tukoli kwera nane sanga piri ko chaka. Ngolio maite kutuborebu kubwangu wangu. Ekitabu kya Genesis 1 verse number 8. Karabwango. Chizo chane chere. Genesis 1 verse number 8. Yes. Mungu akalitia lile anga mbingu Aha. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Soma verse number 5. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hivyo ni siku ya kwanza. Ukisoma verse number 8, siku ya pili. Sasa ina maana ya kwamba inapokuwa jioni mpaka asubuhi 12 hours zimeisha. Sasa 12 hours zinapoisha siku ianzi pale. Tena inaenda mpaka jioni. Kwa hivyo ni 12 plus 12 24 hours one day. Sasa inakuwaje, tutajuaje jioni sasa ni saa ngapi ndio tujue sasa siku inaanza saa ngapi? Kitabu ni cha Marko chapter number 1 verse number 32. Nisomee hicho ndio kitakuwa cha mwisho, niombe na nijibu swali la huyu. Yes. Hata kulipokuwa jioni. Sasa jioni ni saa ngapi ndio tuelewe sasa siku inaanza saa ngapi. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kufanya nini? Kuchwa. Ina maana ya kwamba limekwisha sasa kutua. Kwa hivyo ina maana ya kwamba jioni ni wakati ambapo jua imefanya nini? Hiyo ndio masaa. Haleluya. Kwa nyule boli nyasaa toseni totene tosabe. Jua lilipofanya nini? Haya. Kwa hivyo ina maana hiyo sasa ndio jioni. Dire to utaramu na rode pastor. Chinsa ninje nkwane leli tukolingao. Kenya saa ya ranje. Gai chinsa chiruete. Ngo sabatore. Baba wetu na Mungu wetu mwema. Sifa na shukrani kwako. Uimidiwe mfalme. Asante kwa sababu ya makambi ya mwaka huu na vipindi vyote. Asante kwa sababu ya somo ambalo limekwisha kukamilika sasa. Tunapo karibisha somo lingine kwa njia ya kipekee, ombi letu ni kwamba ukae mwenyekiti tangu sasa hadi mwisho, ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Moses anyway. Modiko ni ulio bwate gitanka yale. Kipindi kende getaraswa. Nara tere gose. Obwe gita. Ninchu. Bogo koro obwe gite kende getaraswa. Chumono obwe gita bwa. Chumono. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia
mti mwema au mbaya, linda moyo wako kushinda vyote, kwani hiyo ndiyo hazina uliyo nayo. Moyo wa mwanadamu umeficha mengi sawa na kiba njema au mbaya. Moyo wa mwanadamu umeficha mengi sawa na kiba njema au mbaya. Ni heri leo mwenzangu uchague yale yalo mema upande wako, usije siku ya mwisho uhesabiwe dhambi zako kama mtu yule muovu. Ni heri leo mwenzangu uchague yale yalo mema upande wako, usije siku ya mwisho uhesabiwe dhambi zako kama mtu yule muovu. Moyo wa mwanadamu umeficha mengi sawa na kiba njema au mbaya. Moyo wa mwanadamu umeficha mengi sawa na kiba njema au mbaya. Moyo wa mwanadamu umeficha mengi sawa na kiba njema au mbaya. Say amen. Haya, Mungu awabariki sana. Ile kwaya.
fanya matengenezo, fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. narorire message nga gwikira nga kwandora YouTube kwa sababu mbwati go chatata. Haya, hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Haya. Abi Sabat. Abi Day. Abasaya mbare mabori. Eunice. Nimeona Anthony habari. Pastor abwete nchinomogen inde. Nchinomogen. Tiga totere na barabuyu. Kotera gikuri twanje tegotera sinyamwario. Ningikera ngatana neno banchani, o banchani watata. Nenchara enibogose amakweri, nimbe asore. Okay, thank you. Yamono na iwete mobate kambi. Karora Pastor Nwarega. No mosane ono kule taoni ngama nenzi kara saba sanwa ndiko chamo kwani. Wana na kinata chamo kwani. At the same time, na brought some good news for you. Na it's good we share together. Ngota turetu abari bosongo personally thinking to manya inena nabasa abange baga, but of late intro umira natali banton. Like the other time we met where I was rushing somewhere on a Sunday. So ngo tande na orokereria eskuru getere town area kurugu Kenya Institute of Management. Go tana koregasyo una one of the lecturers. One kira na Pastor Nwarega that is good I come also I inform your youth. They be aba iboli na basainga we have a very prominent institution ya target long time ago. Pastor and ya target almost 1963. You got a reputation ya adrengia. Bonus you are going to school omutenyo yokianda na abande ngwenda bare this month. Abana plus deep plane bakanto bate some courses ya deep plane. As that as are going to the university, and also we have a university called Management University of C+ and above. Bana abu batika bereka they just come. I'm around. Sawa. Thank you Asiri Baga. Not Renaino, I think on Saturday I'll be around. Sana mimi sikujua hapa ni kwenu. Nimeshangaa kwamba unaniambia you are around. Thank you for the information. Naomba treasurer wa camp meeting hii nimuone hapa mbele. Abintobirie abalimu arentete endagererie sadake mbese echego cha bono toegwe nengo. Intago chabone sadake mbese toegwe nengo treasurer ekere gotenane gotolikera. Inchubono treasurer chionsi. Bani moji ko balikera malisiti njiwa no gocha bali mwale ntemesi unabona ngo gwango ni mbwa tobote bwa mesi ngai yachi mesieli ose mwao netikale osi unana wana aranga no bora ike mosi ulitoko bo yo 200 no yo 300 kwara no mutambo lengi inchugocha
twensi bali twarete sadaka embese tiga torete gocha mutwaiga elinde tokore toende workshops bali mwensi mwarete sadaka embese inchwa sobwango elinde tokore tumanye kogenda nata program bali mwareta mborogote nase kwirende kwabwate sadaka yage embesire ndoratiga linde tusabe tuchake chwe mwensi kero mondo tenene ase sadaka yage embesi kwarenda tusabe elinde toenane tusabe sai tatu mwana no moiko machenu tuwakagambia mone kiera abana bao bakoretere sadaka embese twasabire ng'ekero turaye oni oturaye gwetera asubu bwiwao bana bare to baseseni nao bayarigane tukorenta obarigane gwetera asubu moiko twasabire gwetera Kristo Yesu mutorito amen tiga tuchakire litoke ndirega agatoka karabo kabeka esubu nejinyanya ne biribiri nakarito amura litoke ndira mu basta bwate ngotagete litoke omanyane litoke ngayari kwanje manyane litoke no ari manyane litoke basta dali eroko basta nguru mutwa uyabona litoke li ngotagete litoke shilingi 200 litoke ndirega shilingi 200 litoke liokoyeka use litali liokoineka chisiringi chimibere litoke na teba chinga mono arure shilingi 250 pastor rule 250 250 mara ya kwanza 250 mara ya pili mbanze kimba gukorera buli tokeli 250 mara ya pili ke bantu amatuno charani karauli 250 mara ya pili tumerudia sana mara ya pili unataka ndisi 250 mara ya tatu go mara siliko enda manyane litoke na royo elietariao kanisa matunwa ali kerwe 250 lakini aseo abasae bonsi mbihono vijana wote mabaga manto nyore birogo bikeigo aliegeti ne birogo bie plastic mo bastango chale gocho to kuona mangana wamama wote otiriria sagale abagaka tuomerane kibandeke egere to kuona mangana igona koriro ogwekongora kabuki kalika ngari baba ni mena